درود میگوییم با شما بینندگان عزیز تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی. این نوبت ما هیئت ایجادی برنامه سیاحت جهان با یک گروه بلاگران ساحه سیاحی به جمهوری اسلامی ایران سفر نمودیم تا از امکانات و ظرفیت‌های این کشور برایتان معلومات پیشکش نماییم. سفر ما طریق هواپیمای سامان ایر صورت گرفت که در یک هفته یک مرتبه به سمت دوشنبه تهران دوشنبه پرواز میکند و در نظر است چنین خط سیرها به دیگر شهرهای این کشور نیز راه اندازی شوند. رسیدن زمان در فرودگاه تهران ما را نفران پیشواز گرفتند که میخواستند ما مبلغ‌های خود را با اسعار ایرانی عوض نماییم و چنین هم کردیم. پس از مبادله اسعار ما درک یافتیم که هممون در اینجا به قول میلیونر شدیم، چون که 1000 سامانی تاجیکی در اینجا زیاده از 7 میلیون تومان نشده است. در تهران ما را نمایندگان سفارت تاجیکستان در ایران همراهی نمودند. تهران پایتخت و بزرگترین شهر ایران و یکی از شهرهای کلانترین آسیا می باشد. این شهر در برابر مرکز معموری بودن، اینچنین مرکز سیاسی، اقتصادی، نقلیاتی، تجارتی و مالیوی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشد. شهر در شمال کشور در دامنه قطارکوی البرز 90 کیلومتر جنوبتر از ساحل بحر خزر جایگیر شده است. اهالی تهران زیاده از 13 میلیون نفر را تشکیل می دهد. تهران با گوناگون رنگی بزرگ ملی و مذهبی خود فرق می کند. اساساً اهالی شهر را فارس ها، آذری ها و مازندرانی ها تشکیل می دهند. باید یادآور شد که 10 اوگوست سال 2024 یادداشت تفاهم بین حکومت‌های جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران درباره لغو روادید برای دارندگان شناسنامه‌های عمومی شهروندی خارجی مورد عمل قرار گرفت. در اساس یادداشت تفاهم مذکور، دارندگان شناسنامه‌های عمومی شهروندی خارجی هر دو جانب حقوق دارند در دوام 90 روز از لحظه ورود اولینشان به مهلت 3 روز بدون روادید به حدود طرف‌ها سفر نمایند. یکی از مکان‌های زیبای این شهر برج آزادی می باشد که در مرکز شهر قامت افراخته است. اهل خطسیر از این برج دیدن نمودیم و بلاگران هم عکس و نوارها می گرفتند. نگفته نماند که خطسیر مذکور با تشبث کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و شرکت سیاحی سامان تریول راه اندازی شده است. به کشور ما ایران خوش اومدید. خاکی که مشترک بوده بین ما و تاریخ گذشته تاجیکستان فعلی شما. هر ساله همسفران خیلی زیادی از کشور شما به ایران میان برای بازدید از مناظر و جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی بینمون که زمینه ساز همکاری‌های بسیار زیادی حتی تو حوزه‌های تجارت و غیره هم بوده. با ما سفر خوبی در ایران تجربه کنید. در ادامه سفر راهبلد دعوت نمود از بازار تجریش که یکی از قدیمترین بازارهای این شهر به حساب می رود دیدن کنیم. بعد از دیدن و شناسایی با نرخ و نوا در بازار به یکی از مکانهای تیزتیار که خیلی شبیه به بازار است آمدیم. پس از دیدن شهر تهران طبق نقشه ما به جزیره زیبای کیش طریق هواپیما سفر نمودیم. پرواز 1 ساعت و 15 دقیقه را در بر گرفت و رسیدن زمان ما را راهبردان پیشواز گرفته به مهمانخانه راهنمایی نمودند. مهمانخانه آریا دارای 5 ستاره بوده، یکی از مهمانخانه‌های زیبای این جزیره به حساب می رود. راهبرد ما را با شرط و شرایط مهمانخانه شناس نمود. طوری مشاهده نمودیم از داخل همه حجره های مهمانخانه بحر خیلی خوب نمودار است. کیش جزیره خرد استراحتی و فراغتی و طبابتی در آبهای خلیج فارس جایگیر است. سال 2010 کیش به 10گانه زیباترین و دلرباترین جزیره های جهان از روی نشریه The New York Times داخل کرده شد.
дар ин ҷо соҳилҳои сафеди зебо ва ҷойҳои бисёре барои оббозӣ мавҷуданд. Инфраструктураи рушдёфта вуҷуд дорад ва истифодаи нақлиёту мотосиклҳои кӯҳна манъ шудааст. Офтоб дар тамоми сол 365 рӯз гармӣ медиҳад. Барои мо ки аз минтақаи нисбатан хунуктар омада будем, ин хеле аҷоиб буд. Дар фасли зимистон гармӣ ҳукмфармост. дар ин ҷо бисёриҳо ба оббозӣ машғуланд, аммо сайёҳон бояд дар хотир дошта бошанд, ки дар Эрон қоидаи нонавиштаи фарҳанги оббозӣ амал мекунад. Мардон ва занон ҷудо дар минтақаҳои махсус оббозӣ мекунанд. дар киш ҳамаи шароитҳо барои истироҳати фаъол мавҷуд аст, аз велосипедронӣ то варзишҳои обӣ. ҳамчунин дар ин ҷо ҷойҳои таърихӣ низ ҳастанд, аз ҷумла киштии ғарқшудаи юнонӣ ва шаҳри қадимаи Ҳарире. мо аз киштии қадимаи юнонӣ дидан намудем, ки як манзараи аҷиберо мемонд. тибқи маълумотҳо ин киштӣ 55 сол қабл ба ин ҷо омада ғарқ шудааст ва ҳоло бошад ба яке аз маконҳои сайёҳӣ табдил ёфтааст, ки сайёҳон бештар дар ин ҷо аксу наворҳо мегиранд. сайёҳати дайвинг ё худ шиноварии зериобӣ ин ҷо хеле шӯҳратёр аст. бисёр сайёҳон танҳо барои машғул шудан ба дайвинг ба ин ҷазира меоянд, зеро олами зериобӣ ин ҷо бениҳоят зебо мебошад ва оби шаффофи он имкон фароҳам меорад, ки зери онро бо тамоми ҳашаматаш тамошо намоед. мо низ ба ин намуди сайёҳат омодагӣ дидем. вақте ки аз киштӣ худро ба дарё андохтем, дар навбати аввал каме тарс моро фаро гирифт, чун нафас гирифтан маротибаи аввал дар зери об бо асбобҳои нафасгирӣ бароямон душвор буд. танҳо бо даҳон нафас гирифтан лозим аст. роҳбалад ба мо гуфт, ки дар об ба воҳимаю ҳаяҷон наафтода чуқур нафас кашем. мо чунин ҳам кардем ва дар воқеъ тарс аз мо дур шуд ва нафас гирифтан бароямон хеле осон гашт. дар зери об моҳиҳо ва дигар ҷонварони зериобӣ хеле аҷоибанд. тасвире ки пеши назар аст, як дунёи афсонавиро ба ёд меоварад. ва шояд ин аз сабаби он бошад, ки мо ҳамамон ин намуди сайёҳатро бори аввал таҷриба намудем. дар ҷазира барои дӯстдорони баҳр ҳамчунин хизматрасонии киштӣ мавҷуд аст, ки хоҳишмандон метавонанд аз ин намуди хизматрасонӣ низ истифода баранд. дар ин ҷазира барои сайёҳон на танҳо сайёҳатҳои обӣ, балки дигар намуди сайёҳат аз қабили сайёҳати гирокоптер вуҷуд дорад. сайёҳати гирокоптер тариқи чархболҳои дунафара сурат мегирад. вақте ҳавонавар чархболро ба баландӣ мебардорад, зебоиҳои ҷазираи киш аз нигоҳи дигар намудор мешавад, ки тамошояшон ҳаловати дигар дорад. дар идома ҳамчунин ба маконе омадем, ки дорои таърихи кӯҳан ва ҳатто мегӯянд шоир ва мутафаккири бузург Саъдии Шерозӣ ҳангоми яке аз сафарҳои худ ба ин ҷазира омада, маҳз дар ин макон шабро дар хонаи як тоҷире рӯз кардааст. чашми танги дунёдорро ё қаноат пур кунад ё хоки гур. ин байти шайх Саъдӣ ҳангоми суҳбат бо мизбонони ин даргоҳ маҳз дар ин ҷо гуфта шудааст, ки имрӯз маълуму машҳур аст. кариз шаҳрест бузург дар ҷазираи киш. ин шаҳри зеризаминӣ беш аз 2500 сол таърих дорад. масоҳати шаҳр тақрибан 14500 метри мураббаъ аст.
шаҳри Карис ин макони ҷолиб барои сайёҳон аст, ки ҳангоми сайру гашт дар каналҳо метавон низоми қадимии таъмини оби ҷазираро тамошо кунед ва омӯзед. боз яке аз ҷолибияти дигаре ки дар ҷазира мо дидем, ин хонаи қадимаи Эрон мебошад. ворид шудан замон нақшонигори қадима ва кандакориҳоро мушоҳида намудем. дар маркази ин бино дар ошонаи дуюм ҳавлии калоне аст, ки дар гузашта ин ҷо шоҳ менишастааст. ва мизе ки дар паҳлӯи дохили хона вуҷуд дорад, барои хӯрокхӯрӣ пешбинӣ гардидааст, ки дар болои миз намудҳо ва таркиби хӯрокҳо навишта шудааст. деворҳои ин бино аз дохил пурра бо тилло нақшбандӣ шуданд ва аз таъриху тамаддуни форс гувоҳӣ медиҳанд. рости то он вақте ки ба кишвари Эрон наомада будем, фикру назарҳо дигар хел буд ва ин аввалин сафари мо аст ки ба ҷумҳурии исломии Эрон меоем ва худамон дидем ки дар барои ин кишвар дар баробари рушди иқтисодиёт ҳамзамон имкониятҳои хуби сайёҳӣ низ доштааст. аз ҷумла ҷазираи Киш ки ҳоло мо ба инҷо омадем, яке аз мавзеъҳои хеле зебову орому осудаи ин кишвар мебошад. ҳамзамон ҷазираи Киш якчанд қонуну қоидаҳои хосе дорад ки тамоми гардишгарои дунёро ба ин ҷо ҷалб мекунад. аз ҳама муҳим ин оромиш аст ки дар кӯчаву хиёбонҳо мардум ба касе кор надоранд ва ба тамоми ақалияту миллатҳо хеле оромона рафтор мекунад. яъне дар роҳҳои ин ҷо боз задане сигнал задан пурра маън аст ва дар роҳҳо чароғак ки ҳарчанд ки чароғак набошад, лекин раводиди нақлиёт дар роҳҳо хеле бо як тартиби муайян аст. ба он хотир аст ки қисмати гардишгарии ин ҷазира тартиботро хеле хуб роҳандозӣ намудааст, ки барои тамоми сайёҳони дигар кишварҳо хеле муфид бошад. ва чандин коре ки ман дар ин ҷо таҷриба кардам, ин аввалин буд. ҳамзамон аз ҷумла тариқи дайвинг зери баҳрро тамошо кардан ва чӣ зебогиҳое ки дар зери баҳри халиҷи Форс нуфтааст, ҳамаи онро бо чашми худ дидем. ҳамзамон зебогиҳои ҷазираи Кишро тариқи чархболи махсуси хурди гардишгарӣ аз барандӣ тамошо кардем, ки ҳамагӣ кафи 10 сворӣ метофт. бо ин сафари мо дар ҷазираи Киш ба анҷом расид ва мо роҳ пеш гирифтем ба яке аз шаҳрҳои зебову таърихии Эрон, шаҳри Широз. дар ин шаҳр моро роҳбаладон пешвоз гирифта доир ба зарфияту имкониятҳои он маълумот доданд. тавре таъкид гардид, Широз ба чоргонаи бузургтарин шаҳрҳо дар Эрон шомил аст ва ҳамчунин дорои таърихи зиёд мебошад. дар ин ҷо шоирони тоҷику форс ба монанди Саъдиву Ҳофизи Широзӣ ба дунё омаданд ва имрӯз зиёратгоҳи аҳли илму адаб ва сайёҳон гаштааст. мо пас аз он ки дар меҳмонхона ҷойгир шудем, аз норинҷистони ин шаҳр дидан кардем, ки яке аз рамзҳояш ба ҳисоб меравад, чун дар ҳама кӯчаву хиёбонҳо дарахти норинҷӣ дида мешавад. мегӯянд баҳорон бӯи хуши ин дарахт тамоми шаҳрро фаро мегирад. пас аз боздиди норинҷистон аз масҷиди Носир Алмулк дидан кардем ва шакли меъмории он диққати ҳамагонро ҷалб намуд. тулӯи офтоб тавассути шишаҳои рангоранг дохили биноро фаро мегирад ва ҳолати афсонавӣ ба вуҷуд меояд. сайёҳон аз ҳар гӯшаву канори олам ба ин ҷо омада аксҳои хотиравӣ мегиранд.
یکی از جایهای معمولی دیگر در شهر شیراز قلعه کریمخان میباشد. میگویند تقریباً 200 سال پیش اینجا شاهی زندگی میکرده است که خیلی عادل و توانا بوده است. در دوره حکمرانی او خود را شاهنه و وکیل مردم حسابیده اصل و تاج شاهی را به سر نگذاشته است. همچنین راهبلد به ما از تاریخ معماری این بنا که بعضاً آن را حولی روسی مینامند نقل کرد. در ادامه سفر از تخت جمشید دیدن کردیم که زیاده از 2500 سال تاریخ دارد و این مکان با حشمت خود در عالم خیلی مشهور می باشد. تخت جمشید یا خود پرسپولیس یک مجموعه باستانی تاریخی بوده پایتخت امپرای هخامنشیان به شمار می رفت. آن در ایران در ولایت فارس نزدیکی شهر امروزه شیراز جایگیر است. این مجمع از جانب شاه داریوش یک در سال 518 پیش از میلاد تأسیس داده شده همچون مرکز اساسی مراسمی امپریا خدمت میکرد. اینجا پرسپولیس، شهر پارسه، شهری که در 518 پیش از میلاد مسیح توسط داریوش هخامنشی ساخته شد. حدوداً 7 سلسله و 7 خانواده اینجا رو ادامه دادن تا در زمان 330 پیش از میلاد مسیح توسط داریوش سوم ادامه ساختش صورت می گرفت که اسکندر مقدونی به اینجا حمله کرد. در این بنا جشن نوروز صورت می گرفت. همونطور که می دونید ما در ایران، تاجیکستان، ترکمنستان و خیلی از کشورهای دیگه حدوداً 12 کشور نوروز رو جشن می گیریم. بسیار خوشحال میشیم که در نوروز منتظر شما باشیم، به اینجا بیایید و جشن نوروز رو مجدداً دور هم جشن بگیریم. تخت جمشید با کاخهای باشکوه، زینه‌پایه‌های بزرگ و نقش و نگارهای ماهرانه‌اش مشهور است. این نقش‌ها صحنه‌ها از حیات امپریا را از جمله قطارهای نمایندگانی را که به شاه تحفه می‌آورند نشان می‌دهند. تخت جمشید رمز بزرگی تمدن قدیمی فارس به حساب می‌رود. آن سال 330 پیش از میلاد از جانب اسکندر مقدونی خراب کرده شد، اما خرابه‌های آن تا حال با بزرگی و مرکبی معماری‌اش حیرت انگیزند. در سال 1979 تخت جمشید برای خط میراث جهانی یونسکو وارد کرده شده است. پس از اونه که از جزیره با شهر شیراز وارد شدیم، از همان فرودگاه الکای جایهای تاریخی ما رو فراهم میگیرید. از فرودگاه میبروی و در نظرت همه جا به مثل یک جای تاریخی، به مثل یک شهر قدیمه مینماید و در کوچه هایی که ما قدم میزنیم در آنجا در اصل برای من حیرت آورش آن بود که هر یک کوچه به مثل کوچه هایی که در زمان پیش تخمینا در عصرش 15-16 آدمان حرکت میکردن، راه میگشتن، خودت رو در همون عصر 15 احساس میکنی که با همراه ما راهبلد است. راهبلد ما بیاد دانشمند است، یک دخترک ایرانی که همه این رو با ما چنان میفهماند که زبانش رو با پورگی میفهمیم و این هم یک چیز جالب است برای ما که خودش ما در دولت دیگر قرار داریم اما زبانشون با ما یک است و همه این جایهای تاریخی رو که وقتی که با ما میفهموند با پورگی میفهمیم. برای اوی با من پسند اومد، دیگر نمیدونم چیز بگویم، حتما یک مرتبه اومده همه این چیز رو با چشمان خودتون ببینید. همین گونه ما طبق نقشه آرامگاه شیخ سعدی شیرازی و حافظ شیرازی را زیارت نمودیم. شهر شیراز یکی از شهرهای قدیمی است که در خود کوچه‌های تنگ، خانه‌های دوره‌های پیش، آشخانه‌ها و حتی مهمانخانه‌ها نیز نمونه قدیمی خود را حفظ کردند.
در حوزه سیاحی میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان زمینه سازی گسترش از جمله لغو ویزا که اخیراً رخ داده و در آینده نزدیک هم این به صورت گسترده تر هر شهر ایران و هر شهر جمهوری تاجیکستان به صورت هوایی انشالله لغو روابط رخ خواهد داد. گردشگران از دو کشور می توانند بناهای تاریخی، بناهای ادبی، بناهای گردشگری و جذاب رو بیان مشاهده کنند. бояд ёдовар шуд ки мақсад аз сафари ҳайати намояндагони васоити ахбори омма ва блогерони соҳаи сайёҳии тоҷикистон ба ҷумҳурии исломии эрон мубодилаи таҷриба ва тарғибу ташвиқи имкониятҳои сайёҳии ҳарду давлат тавассути телевизион ва шабакаҳои иҷтимоӣ мебошад. ҳамин тавр сафари якҳафтаи наимо ба ҷумҳурии исломии эрон бо хотираҳои нек ва бардошти самарабахш дар соҳаи сайёҳӣ анҷом ёфт ва мо тариқи ҳавопаймои ширкати Somon Air ба шаҳри Душанбе баргаштем.